Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Kako da zaštitite vaš kapital? Kupite investiciono zlato na sajtu goldenspace.rs. Dobar dan poštovani gledalci, dobar dan poštovani prijatelji, ja sam Nemanja Oblaković, vi pratite novi intervju produkcije Balkan Info, sa nama je danas Goran Marjanović, naš naučnik, teslijanac, inovator i prijatelj, što trebamo naravno na prvo mesto staviti, ali to se podrazumeva. Gorane, dobro mi došao. Još bolje se našao. Hoće li biti konačno tog trećeg svjetskog rata, pa da odahnemo svi, jer ovako ga iščekujemo, najavljujemo, on kao da nas izneverava. Pa kuva i onako kako su stvari počele da se odvijaju i ubrzavaju, bit će ga izgleda i pre nego što je najavljivano i procenjivano. Uglavnom se ključnim trenucima procenjivalo da bi to bila 30 do 32. Međutim, vidim po sad nekim analizama i komentarima da postoji mogućnost da to bude i nešto ranije. Naravno, sa druge strane imamo neke aktivnosti virtualne, više čini mi se nego realne, i priče o nekom sporazumima, primirju, dogovorima i tako dalje. Sa druge strane vidimo jednu veliku ofanzivu ovamo na ovom ratištu u Ukrajini. Međutim, sa druge strane vidimo i sve veću eskalaciju nekih nastojanja evropskih i kretanja u pravcu rata. Znači, potentizovanje nekih animoziteta, rusofobnih stavova, priča o nepravdi raznoraznih formi i oblika, od nepravedne preraspodele tih rudnih bogatstava, retkih metala, fosilnih goriva i tako dalje, do naravno nekih bajki o agresivnosti i nastojanjima Rusije da ovlada, da okupira Evropu, da ne znam ni ja šta da radi, da napadne Nemačku ili šta već koga, što je apsolutno suludo. Rusija je ogromna teritorija sa 11 vremenskih zona, koja je jedna od retkih država sa tako velikom teritorijom i relativno malim brojem stanovnika, od svega nekih 140-150 miliona, na 11 vremenskih zona, molim vas lepo, sa tolikim rudnim bogatstvima, od zlata i ne znam retkih metala do nafte, gasa, pa ako hoćete Bajkalsko jezero kao najveća rezerva pijaće vode i tako dalje i tako dalje. Prema tome, oni stvarno je suludo reći da oni imaju neke potrebe za osvajanje nekih novih teritorija, pogotovo ne trule, propale, raspale Evrope, koja je totalno dezavuisala svoju teritoriju, koja je posjekla drveće, šume, sve što se moglo, izvadile zemlje, sve što su mogli da izvade, i tu malo nešto što im je ostalo tog rudnog bogatstva, to je kratkoga veka i po kvantitetu i po kvalitetu. Znači, po vrstama minerala kojima raspolaže Evropa, to nije ni jedan promil onoga čime raspolaže Ruska federacija. A reci mi, izvini, ne znam da li si ispratio ove izjave koje su došle od strane Poljske, gde je rečeno da je njihova vojska spremna za sukob koji je prema njima navodno neizbežan. Pa jeste, to je ono što je zaista više nego frapantno, jer ako ćemo gledati istorijat, onda Poljska, ako bi trebalo na koga da se ljuti, onda su to ovi nacisti ukrajinski koji su tamo napravili čitavi cirkus i pobili to stanovništvo, i oni su ti prema kojima bi ta neka njihova osvetoljubivost i agresija trebala da bude usmerena. No, činjenica jeste da su ljudi, evo ja baš se ponosim svojim radom koji sam, baš sam ga juče objavio na bazi predavanja koje sam održao pre nekih 10 dana na Mašinskom fakultetu, a vezano je za Teslinu kosmogoniju. I u suštini radi se o njegovom viđenju ove apsolutne stvarnosti vezane ne samo za mehanizam kosmosa,
i tih nekih relacija i odnosa sa tehničkog aspekta, nego i ovaj duhovni segment koji on pokušavao da objasni strukturu čoveka, zapravo težnje i nastojanje ove civilizacije kako da napreduje i da ostvari neke svoje ciljeve i težnje. Zapravo najveće ostvarenje čoveka je limitirano po njegovim analizama. Na prvo mesto je stavio kao nešto što koči razvoj, napredak i evoluciju ove civilizacije. Pod broj 1 to je ljudska glupost koja je evidentna u današnje vreme i vidimo koliko smo mi zapravo primitivni i bez obzira na to što nama naš ego sugeriše, to naše lažno ja, kako smo mi nešto mnogo pametni, moćni, kako imamo neku slobodnu volju i tako dalje. Ne, mi smo, kako je Tesla bukvalno rekao, automati kosmičkih sila, što zvuči veoma kontroverzno i teško prihvatljivo, jer svi mi želimo da se dokažemo i pokažemo kao neke autonomne ličnosti, subjektivitet koji ima punu slobodu odlučivanja, donošenja odluke i delovanja, što je apsolutno netačno. Mi smo roblje. Misliš li da su onda i ti lideri također roblje nekih drugih entiteta ili zajednica? Apsolutno. Oni su okovani lancima nevidljivim svoje primitivnosti i svojih nagona i strasti. Zapravo sve su to ljudi, kao što smo vidjeli iz priloga koji se mogu naći u posljednje vreme na društvenim mrežama, to su ljudi devijantnog ponašanja, to su potpuno izvitoperene ličnosti koje su toliko primitivne da žive na tom najnižem nivou jednog ljudskog bića, kreativno kakav je stvorio Bog. Ljudi ograničeni na taj fizički aspekt svoga bića koji jednostavno teže samo tim nekim materijalnim zadovoljstvima, čulnim, a to su najniži porivi, oni instinkti koji, gde oni nalaze svoja zadovoljstva. To je droga, seks, alkohol, tačka. Ko misli da nije tako, neka malo pregleda društvene mreže pa će vidjeti priloge i toga šta se dešavalo kod Epsteina na onom ostrvu, i to ne nekoliko dana. To je trajalo 30 godina, su se tamo odvijale neke orgije i neka čudesa o kojima se već dosta zna, gdje su prisustvovali ličnosti na vrhu ove planete, svih funkcija državnih, nekih korporacija i tako dalje. Kako ti se čini čudo, jedno od tih čuda na ovoj planeti po imenu Donald Trump, koji ne samo da se meša u zemlje koje su hiljadama kilometara od Amerike, sada se meša i u fudbal i nema sfere u kojoj ga nema? Pa Donald Trump je lutka na koncu, kao i svi ostali državnici svih velikih zemalja. Koliko god ko bi trebalo i misli i gaji neko poštovanje, aj sad da ne izgovaram konkretna imena, ljudi koji su na čelu ovih velikih država i sila, neki im odaju priznanja, neki ih kritikuju. Međutim, suština je u tome, pa evo po nekim istraživanjima davnim kojima sam ja čitao, pre možda 10 i više godina, američki predsjednik je bio 17. na listi odlučivanja. Iznad njega ima mnogo tih u toj piramidalnoj strukturi koji zapravo odlučuju. On je samo izvođač radova, predsjednik, koji god bio. Naravno da on tu unosi neke elemente subjektiviteta, ne može da se poredi, recimo, pazite, privid je Biden, na primjer, koji nije znao da li je došao ili je pošao, i ovaj Trump koji je stvarno čvrsto stoji na zemlji, koji je vrlo elokventan i tako dalje, pa može se reći na neki način i šarmantan, pravi onaj kauboj američki, kako smo mi to navikli, na bazi ovih hollywoodskih filmova, no kad pogledate, ta imperija plovi i dalje, ta lađa imperijalna plovi i dalje istim putem kakvim je išla. Ništa se nije promenilo. Svi smo se mi nadali promenom, evo odlaskom Bidena, evo ga Trump, ovamo, onamo, ništa se nije promenilo. Amerika je nastavila da se ponaša onako bukvalno kaubojski kao i sve prethodne vekove. Eno vam Venezuela, tras upadne neka ekipa, otme predsjednika jedne suverene države, molim vas, i naravno tamo implementira svoje korporacije da crpe onu naftu i tako dalje i tako dalje. Ništa, znači novo, priča o Grenlandu, o Kubi, sve se to nastaje
nastavlja dalje, priča sa Iranom kao neki mir ispod žita, a ovamo se gradi američka baza nova u Kataru, gdje će sad navodno biti nova centrala, ili šta već, ne znam. Ima i jedna priča koja se isto nastavlja već neko vreme, a vezana i uz tvoju oblast delovanja i uz tvoje znanje, a to je priča o dronovima. I vidimo da sada ti dronovi u izvesnoj meri izazvali kolaps u Ruskoj federaciji. Dosta snimaka ima iz Rusije da su nestašice goriva, benzin se uvozi iz Indije i slične stvari, što ne znači da drugoj strani ide dobro, nego da i sami trpe posledice. I koji su načini borbe protiv dronova? Načina ima više. Ja sam siguran da oni raspolažu odgovarajućim sredstvima tehničkim kojima to može da se ublaži, pa čak možda i eliminiše. Ali mislim da je to nešto što se drži kao kec u rukavu za ovaj period koji dolazi i koji će biti mnogo, mnogo intenzivniji od ovoga. Ovo je ipak, koliko god je ta granica, ne znam, 1000 i koliko kilometara, Rusija, Ukrajina, i gdje se uglavnom odvijaju ta neki sukobi. Dobro, sad tu i tamo, i širom Ukrajine. Ovamo na Bliskom istoku to se sad nekako malo primirilo, a i dok se odvijalo bilo je malo nekako lokalizovano na teritoriju Gaze. Međutim, ono što nam se sada sprema će biti mnogo, mnogo intenzivnije. I ono što možemo očekivati, to je nešto što do sada nije demonstrirano. Pa zašto? Pa veliki igrači znaju da u pokeru postoji i blef, ali postoji i kec u rukavu koji se poteže u krajnjem slučaju. Jučer sam slušao jednu analizu i priču svi smo čuli i pričali smo i ovdje kod tebe o onoj crnoj ruci, tako da je to jedna velika opasnost koja je prisutna i implementirana u našu tehničku stvarnost. Znači, ta crna ruka zaista postoji. To ne samo kod Rusa, nego i kod druge strane. Radi se o tehnologiji koja je potpuno autonomna i nezavisna od čovjeka i njegovih nekih aktivnosti. Naime, to je tehnologija koja je u stanju da na bazi nekih informacija koje dobija na osnovu već postavljenih senzora širom planete, posebno na vlastitoj teritoriji, svaka od strana ima svoj deo, gdje na osnovu različitih parametara i informacija do kojih se dolazi o nekim poremećajima u raznoraznim oblicima i formama, zračenja, potresa, ovoga, onoga, da se radi o nuklearnom napadu. Pri čemu ta tehnika onda konsultuje po određenoj hijerarhiji te vojne strukture, odnosno državne strukture, i ukoliko ne dobije odgovor, zaključak je da je sve to poništeno i ta tehnika onda na bazi tih informacija i svog algoritma koji je ugrađen donosi odluku o lansiranju balističkih raketa na već unapred precizirane ciljeve. A da li se mogu crne ruke različitih zemalja, znači i Amerike, i Kine, i Rusije, aktivirati greškom? Pa teško greškom, zato što su preduzete tu mnoge nivoji sigurnosti, ali greška je uvek moguća, jer znamo da tehnika, evo ja sam danas video jedan šleper vozi Audi, molim se, Audi je nekad bio vrhunac tehnologije, nepokvariva mašina koja, eto, kao što vidimo, može ipak da zakaže. Desilo se više puta da je ta najsavršenija tehnologija apsolutno, gde je verovatnoća otkaza bila maltene nula, odnosno minimalna, jednostavno otkazala. Tako da i kad je reč o tehnici i tehnologiji, uvek je moguće neka greška i nešto, i dan danas može da se desi u ovim uopštem, jer teško je za to poverovati, ja možda i plašim ljude, ali svi mi znamo da tehnika je tehnika i da neki otkaz uvek može da se desi, iako je on prosto i naprosto neverovatan. Ja sam jako dobro upoznat sa celom tom pričom, drugo, ljudi moraju biti svesni da sve što mi vidimo i sve što mi znamo, što možemo da izmerimo, da proverimo, da prišrafimo ili ne znam šta već kako da proverimo, osiguramo, je samo najniži nivo ove apsolutne stvarnosti, najprimitivniji segment, pri čemu o funkcionisanju na ovom materijalnom nivou
ima još mnogo hijerarhija i nivoa sa kojih može da se izazove neka aktualizacija nekog događaja na ovom najprimitivnijem nivou. Hoću da kažem, najprostije rečeno, da i Bog tu može da umeša svoje prste, a i ove niže duhovne hijerarhije, i one dobre i one loše. Tako da ljudi jednostavno to moraju da prihvate, to je jednostavna istina. Znači, đavo ne postoji kao neki, kako ga mi zamišljamo, fizički objekat sa rogovima, ovo ono kako ga već crtamo, niti Bog postoji kao neki dobroćudni čikica sa brčićima koji sedi na nekom oblaku. Svaka konfesija ima neke svoje vizije tih fenomena, ali u svakom slučaju ti duhovni fenomeni, objekti nekih viših nivoa svesnosti sigurno postoje i apsolutno imaju moć i mogućnost delovanja na ovom fizičkom nivou. S tim što je po tim nekim višim zakonitostima kosmičkim zabranjeno mešanje u događaje u tim nižim strukturama. Baš zbog tog modela kreacije i modela zasnovanog na dualizmu, na jedinstvu suprotnosti i apsolutnoj slobodi odlučivanja u nekim granicama koje su planski, da tako kažem, predviđene, pri čemu se apsolutni haos po mehanizmu fraktala transformiše u apsolutni red. To je ključni mehanizam tvorca po kojem se i gradi i po kojem evoluira ovaj svet. Dakle, neke različitosti, neke kontradikcije, neke suprotnosti su utkane u strukturu ovog sveta i one jednostavno moraju da postoje, pri čemu baš ta različitost vodi pri toj kombinatorici i jedinstvu suprotnosti ka novim kvalitetima. To je ta evolucija, progres i napredak, pri čemu je ključno koja strana, mračna ili svetla strana, preovladava i koji je put dominantan. Trenutno naša civilizacija je na putu ka ovoj mračnoj strani, rekao bih, jer ti dezintegracioni procesi su zapravo put u nestanak. I mi nećemo biti prva civilizacija koja je nestala sa ove planete, mi smo 5. civilizacija po redu, pri čemu su prethodne 4 bile u sličnoj poziciji kao mi danas, koji su imali izuzetno veliku, naprednu, čak i napredniju tehnologiju od ove naše današnje, ali očito da nivo svesnosti nije ispratio u istim relacijama taj progres i napredak i dostigao odgovarajući nivo i jednostavno je završio u destrukciji. To je opasnost koja nama preti. Pošto si pominjao da u pokeru, a sve i ovo, da partija pokera, postoji blef i postoji kec u rukavu, koja bi oružja mogla biti kec u rukavu? Pa to su oružja zasnovana na, ja bih rekao, Teslinim tehnologijama, znači praktično to seme tih skalarnih tehnologija posejao je Tesla pre 100 godina i njegov kopernikanski prevrat u Colorado Springsu, gde on odbacuje ovu klasičnu tehnologiju, kako je rekao, takozvani Hertzovih talasa, prelazi na skalarnu fenomenologiju, odnosno na longitudinalnim talasima potencijala, kako to se može protumačiti s aspekta zvanične kvantne fizike, koja potvrđuje postojanje tih fenomena. Ko sumnja u moju izjavu, neka progugla tamo fenomen nazvan Bohm-Aharonov efekat, odnosno Bohm-Aharonov eksperiment koji je verifikovan. Naime, Bohm i Aharonov su još davne 1959. godine teorijski iznijeli pretpostavku o tom efektu, koji je već 60. godine, godinu dana kasnije, potvrđen, eksperimentalno verifikovan i od tada za ovih narednih 60 godina još bezbroj, hiljadama puta u bezbroj instituta širom sveta, univerziteta, istraživačkih laboratorija i tako dalje. Taj eksperiment kaže ovako, potvrđuje bukvalno sve Tesline reči koji kaže ja ne radim sa Hertzovim talasima, ja radim sa nehertzijanskim talasima, sasvim druge vrste, sa talasima kojima snaga ne opada sa kvadratom udaljenosti, koji propagiraju proizvoljnom brzinom, čak moguće i beskonačno velikom i tako dalje. To potvrđuju svi matematičari, analitičari onoga vremena, Teslini savremenici,
koji su imali priliku i mogućnost tada da analiziraju izvorne Maxwellove jednačine, jer njegova teorija izvorna objavljena 54. godine Kraljevskom društvu, 55. 6. javnosti, je bila objavljena u formi kvaterniona i 20 kvaternionskih jednačina. To je prava izvorna Maxwellova jednačina, osnova te modernog elektromagnetizma. Izvini, kad kažeš tako, ja ću te sad kao laik pitati, da li to znači da ćemo ratovati laserima, svetlosnim snopovima? To već sada se radi. Pazi, Kinezi su nedavno, pre možda mjesec dana sam pročitao informaciju, mislim, ja sam diplomirao na optičkim, tada nesrećno sam ja svoj rad nazvao diplomski svetlovodni metodi komunikacije, jer u to vrijeme se radilo samo u prvom prozoru opsegu vidljive svetlosti, međutim znamo ili danas se radi u 2, 3, 4 sa višim frekvencijama van vidljivog opsega. Međutim, Kinezi su napravili laser koji se može uništiti leteći objekat na visini od 400 km. To je ono što je objavljeno. Ako su oni objavili 400, barem 500, 600, sigurno je ono realno u praksi, što znači da su već ovi sateliti, a ima ih na 1000 Ilona Muska, koji su na orbiti na 500 km visine, su dohvatljivi sa Zemlje. Da ne pričamo sa satelita koji su tu negde plus minus koju desetinu ili 100 kilometara. Taj rat se vodi i inače između satelita i tim nekim novim tehnologijama, ali za sada u sferi ne uništavanja i tog nekog klasičnog rata, obaranja tih satelita, jer bi to bilo pogubno po civilizaciju, jer ima ih koji teže nekoliko stotina, a neki po nekoliko desetina, pa i stotina tona. I sad kad bi ta silna gvožđurija sa nebesa se stuštila na zemlju, naravno usput bi mnogo toga sagorelo, zavisi od brzine upada i tako dalje, da ne idem u detalje, ali postoji mogućnost da veliki broj njih, obzirom na brzinu, masu i tako dalje, veličinu, stigne do zemlje u komadu, da tako kažemo, što bi bilo ravno padu neke bombe koja može pasti na bilo koju tačku zemaljske kugle. Dakle, oni se ne ruše, ali se onesposobljavaju. Znači, ili se blokiraju, ometaju, ili im se uništava ta njihova elektronika, ali ostaju i dalje, kao neko smeće koje i dalje kruži oko zemlje, a postoji na stotine hiljada već takvih krhotina i istrošenih satelita, i neka nam je Bog u pomoći u narednom periodu. A ako nas vidi od svih tih satelita? Kako će ta priča završiti ovo? Možda mu je vidik zaklonjen, baš tim smeći. Pa ne samo tim, pazite, ljudi uglavnom govore o nekom zagađenju, misli se na ekologiju, zagađenju gdje smo rekorderi, mislim u kosmosu, kao civilizacija koja je najveći predator, koja je uništila svoju planetu, svoju majku zemlju, tu plavu planetu, zagadili smo sve reke, gotovo zagadili smo jezera, more, molim vas, na Pacifiku plovi ostrvo đubreta veličine Kanade, koje je već razvilo neki svoj lokalni ekološki sistem, neki virusa, bakterija, neki bića, sačuvaj Bože. To je napravio čovjek, posekao pola amazonske prašume, sve smo zagadili. Međutim, govori se i o elektromagnetnom zagađenju, doduše veoma je to potisnuto od strane ovih medija, ali to elektromagnetno, odnosno taj elektromagnetni smog je također jedno zagađenje koje je prisutno i koje veoma loše utiče na sve biostrukture, pa i na zdravlje čovjeka. O tome se manje govori, ali još manje se govori recimo o optičkom zagađenju. Vi jednostavno danas nemate pogotovo iz i tih urbanih sredina kao što su Beograd, a pogotovo ovi veći gradovi, da ne pričamo o Parizu, Njujorku i tako dalje, vi ne možete više da vidite ni delić neba koji ste nekada mogli da vidite, niti čak i kad odete negde u prirodu, u neku neurbanu sredinu, pa noću, letno neko veče pogledate u nebo, to je mnogo manji broj zvezda koje ste nekada
a ja kao čovjek rođen polovinom prošlog veka se sjećam svog boravka na selu kod bake i kad smo tamo ležali onim stogovima sene i gledali u nebo, pa to su bili hiljade, milioni onih zvezda koje su treperile. Danas pogledajte, izađite večeras na terasu, pogledajte, ako vidite, jedino što možda vidite to je Venera koju mi zovemo zvezda danica, jedna jedina zvezda na nebu, a tu i tamo vrlo rijetko možda vidite još koju zvezdu. Kad odete negdje u prirodu, nešto malo više, ali to je jako, jako. Zato je NASA i lansirala ovaj Hubble teleskop, koji ovi teleskopi sa Zemlje više ne mogu da vide ni deo onoga zbog tog svetlosnog zagađenja. To su hiljade nekih reklama, nekih rasvete ulične, ovoga, onoga, vi jednostavno, znači i to optičko zagađenje prati ova ostala. Mogao si primetiti da je još jedna stvar postala učestala u posljednje vreme, o tome smo i govorili u nekoliko navrata, to je sve veći broj razornih zemljotresa koji su koncentrisani u kratkom vremenskom roku. I da li to neko određenim narodima i zemljama šalje upozorenje za neposlušnost ili je prirodni proces? Pa ima i toga. To je sasvim sigurno da tu turbulenciju na duhovnom aspektu, a to je naša ta konfrontacija. Jer evo vidite, danas sam pročitao, vi u Hrvatskoj imate neke masovne proteste ovih OVK koji tamo po Hrvatskoj mašu svojim zastavama vezano za ovo suđenje u Hagu i tako dalje i tako dalje. Ovamo u Ukrajini imamo veličanje tog nacizma. Znači ta konfrontacija u tom duhovnom segmentu gde se favorizuje taj animozitet između raznih rasa, nacija, konfesija se potentizuje i nekako intenzivira, jer svi ovi koji žive i eksploatišu sve nas, praktično svi smo mi njihovo roblje koji oni uspevaju da kontroliše i drže, tako da kažem, okovane, ali ne više nekim lancima kako je to bilo, ne znam, ranije u doba Rima i ne znam kasnije, ali pa onda, ne znam, doba kapitalizma, to su bili nevidljivi lanci u formi novca, kredita i tako dalje, i ljudi su imali te ekonomske lance. Mi danas imamo digitalne lance kojih uopšte nismo svesni, ali smo opet u istoj poziciji, znači menja se samo forma, a suština ostaje ista. Jedan minimalan broj, jedna manjina koja se svodi na neke procente, upravlja, kontroliše, eksploatiše onu veliku većinu. Nekad je to bilo lanac, stoljaga, koplje, ne znam, nabijanje na kolac. Danas je to, evo, polako krećemo ka toj digitalnoj valuti, totalnom nadzoru, kontroli, da ne kažem čipovanju, i jednostavno upravlja se ljudima, mi smo o tom govorili prošli put, dakle manipulacija je apsolutno moguća i tehnički i na bazi svih tih drevnih znanja, šta je čovjek, kakva je njegova psihofizička struktura, gde su limiti, granice, njegovi dometi u ovom aspektu fizičkom, racionalnog njegovog uma, a da sad ne zalazimo u podsvijest. A tek onda stupa na scenu ova priča o njegovim višim kvalitetama i formama egzistencije, gde zapravo slobodna volja, viši intelekt i apstraktno mišljenje čovjeka je sadržaj njegovog bića na četvrtom nivou, odnosno četvrtoj koši, to je njegovo mentalno telo. To je segment našega bića koji možemo dosegnuti tek jednom evolucijom, duhovnom napretkom u nivou svesnosti i strukture svoga bića, gdje je fokus vaše svesti okrenut ka vašoj duši, ka Bogu, a ne ka ovom materijalnom aspektu realnosti koji vas drži ograničenog u jednom najprimitivnijem obliku i formi, i ovi koji sve znaju, sve te mehanizme, šta, kako i zašto, jednostavno manipulišu nama, kontrolišu nas, upravljaju
nama, pri čemu mi zadržavamo tu neku ideju o tome da smo mi slobodna bića, kreativna, da imamo slobodnu volju. Ne, mi smo u rukama oni koji jako dobro poznaju naše psihofizičke osobine i vrlo lako modulišu taj naš lažni ego, čineći od nas roblje, pri čemu smo mi robovi koji sami grade te svoje lance, ojačavaju ih, izgrađuju i podržavaju one koji nas drže u tom poniženom odnosu, ubeđeni da su to naši neki oslobodioci, spasioci, ne znam nija šta. Razgovarao sam to i sa nekim ljudima ranije. Čini se da je veliki broj ratova koncipiran tako da gine belo stanovništvo, koje odavno nije većinsko na ovoj planeti. Pa vi kad pogledate strukturu onih koji jednostavno nestaju sa ove planete, to je bela rasa. To je bela rasa. Iako se ratuje i po Africi, ima sad, ja mislim da sam nedavno pročitao 80 nekih tih tačaka gde trenutno se vode koje kakvi ratovi, ko protiv koga i zašto. Do nedavno sam imao informaciju da ih je 40-ak, međutim evo sad se pojavila brojka da ih je duplo više, pri čemu je najfokus na ovim najintenzivnijim sukobima ili vezanih za Bliski istok, Gazu, tamo i Ukrajinu i tako. Međutim, u suštini rata je ni dana praktično na ovoj kugli zemaljskoj nema da neko protiv nekoga ne ratuje, pri čemu je za mene najtužnija slika kad vidim one nesretnike tamo u Africi koji nemaju 30 kila, kako to naš narod kaže, sa sve krevetom, na kojima visi ona automatska puška i koji tamo ubijaju jedni druge, pale im kuće, siluju i izvode neke cirkusarije, jeli? Ali to samo potvrđuje koliko su ljudi primitivni i koliko su podložni manipulaciji i opet sve to potvrđuje onu priču, koliko god ona zvučala ružno, tužno i zlokobno, da smo mi automati, dobro Tesla je rekao, kosmičkih sila, ali ajde ja bih rekao nekih fenomena van samoga čovjeka. Dakle, nije čovjek taj koji donosi samostalno svoje odluke, nego ih donosi pod uplivom i utisnutim nekim mislima i predrasudama, koristeći ove moderne tehnologije kojih ima raznih načina. I putem simbola, i direktno ako hoćete tehnički. Tako da ja mislim da mi idemo jednim putem pogrešnim, koji je krenuo onog momenta kad je etar izbačen iz nauke, kad su modifikovane Maxwellove jednačine i kad smo zapravo skrenuli sa tog Teslinog puta koji je put tvorca, odnosno zasnovan na identičnim matricama kreacije čitavog ovog kosmosa i svih njegovih segmenata. I to je ono što nam može doći glave, ali to je put koji smo mi odabrali. Odnosno, nije ga odabralo čovečanstvo, nego pojedinci koji su vidjeli da je to najbolji put za njihov individualni lični napredak, uspjeh i ostvarenje njihovih ciljeva u njihovom ličnom, sebičnom, samoživom interesu, a ne u interesu čovečanstva i civilizacije kojim nas je vodio i na koji nam je ukazao Tesla, Hrist i tako dalje. To je suština onoga što se danas dešava i dešava se onako kako je to predviđeno, da tako kažem, nekim mehanizmima kosmičkim, ali ipak i mi tu imamo moguć neki uticaj, a to su ne samo naša dela. I ne znam, ovi se bune, oni se bune, protesti, revolucije, tralala. Ok, to je sve moguće i to se tako i dešavalo, ali to je samo manifestacija onoga što se prethodno desilo i odigralo na višim nivoima egzistencije, na tom duhovnom planu. Prema tome i ovo što će nas naći, mnogo toga zavisi od toga šta i kako se radi, kakve će odluke doneti te koje kakve institucije, komitet 300, ne znam kako se već nazivaju, okultna oligarhija, vlada u senci, tralala, kako god mi njih zvali. Uglavnom to je jedna ekipa, pozornica, naravno to su izvođači radova, koji izvršavaju, rade po instrukcijama koje im dolaze sa viših instanci. Ali te instrukcije koje dolaze zavise od duhovnog aspekta i onoga što se dešava u glavama svih nas koji radimo zombirani, hipnotisani preko ovih medija i tako dalje. Međutim,
ako mi se probudimo, ako postanemo svesni toga da mi nismo samo neki materijalni objekti, neko meso koje može da mrda rukama, nogama, nego da ima i više aspekte svog bića, da smo mi Božje tvorevine, kreativne, da smo mi bića koja imaju i više aspekte, koja imaju dušu na kraju krajeva i da ta duša je opet jedan fragment više instance, a to je duh ovoga naroda. I ako mi postanemo svesni tih svoje snage i moći, jer niko od nas nije ono što misli da jeste. Mi moramo biti svesni da smo mi rezultat manifestacije svih naših predaka koji su prethodno živjeli. Pa znači za naše rođenje je bilo nužno postojanje samo dve osobe, a to su naši otac i majka. Ali da bi naši otac i majka postojali, bili su potrebni i njihovi roditelji, a to su roditelji oca, roditelji majke. Pa tako možemo ići po toj hijerarhiji, tako da hiljade i hiljade, mi smo rezultat postojanja hiljade i hiljada naših predaka i mi smo jedan od izdanaka materializovani jednog globalnog duhovnog fenomena, konglomerata koji čini jednu dušu te zajednice, odnosno duh tog naroda na kraju krajeva. To je suština koja nam govori da je mnogo važna misao svakoga od nas i da ta duhovna zajednica istomišljenika, znači bića harmonizovanih energija, vibracija, koji imaju zajednički cilj i interes, a to je interes tog naroda, njegova kultura, njegova tradicija, opstanak i evolucija tog fenomena i entiteta koji egzistira kao jedan duhovni fenomen. I njegova snaga raste harmonizacijom ideja i misli svih onih koji ga čine. To je egregor jednog naroda. A sad šta je apsurd? Ti sad ovim stvarima si govorio i ranije, ali si isto tako govorio da oni koji predvode narod u bar ovom zakonodavnom smislu, zapravo uopšte međusobno nisu suprotstavljeni. Tu mislimo na te svetske lidere, nego da oni kao da rade za neki interes koji nemaju nikakve veze sa njihovim narodom i da su te njihove svađe i ratovi zapravo stvar dogovora i koordinacije. Pa jeste, to je tačno, ali oni rade za interes tamne strane, a oni ga javno i saopštavaju. Postoji li da recimo šansa da su Putin i Zelenski se čuli preko telefona ili Trump sa njima seli negde i rekli u ovom ratu mora nastradati toliko i toliko ljudi i to su granice? Sad, da li je to bilo baš tako da mora nastradati toliko i ovoliko, ali to je javno saopšteno. Molim vas, gosim Klaus Schwab je javno izneo Agenda 2030 da sa ove planete treba da nestane veliki procenat ljudi, da se ova civilizacija svede na 1 milijardu, odnosno na svega 500 miliona. Znači, to je put u transhumanizam, put u globalizam, u totalnu i apsolutnu kontrolu koja se ovde ljudima saopštava u jednoj formi lako prihvatljivoj, prijemčivoj, zlatnog doba, nekih pametnih gradova, automobila koji će robota koji će sve da rade, mi ćemo samo da dembelišemo, da uživamo, a sve će raditi neke mašine, roboti, pa i ljudi će moći da žive večno, ako im srce otkaže, ne treba više neki donor, nego će to biti tehnologija koja će umjetno neko srce, bubreg, pluća, muškarci će moći da rađaju decu u umjetnim matericama, mislim i ostale budalaštine, kretenizam koji se javno saopštava i priča, pa vi već imate na severu Evrope neke zakone koji su doneti o tome da se zakonski daje pravo
ne znam, LGBT zajednicama da usvajaju decu i tako dalje, da se radi na tome i eksperimentalno već, jeli, te umjetne materice gde se uzgajaju deca i tako dalje i tako dalje. Mislim, neke bljuvotine koje nemaju blage veze sa kreacijom kako je osmislio. A zašto se mora smanjiti broj stanovnika? Pa mora se smanjiti zato što ljudi jedu. Evo, vi sad imate u Kini odavno, već 20-30 godina, mi smo se divili, pljeskali ovim robotima tamo koji igraju Moravac, što je nešto najniži taj tehnički nivo koji je mogao biti demonstriran. To su roboti koje su takve, robote su kod nas pravili pre 20-30 godina, o tome smo pričali. Vi sad u Kini imate fabrike gde nemate živih ljudi. Nema potrebe za živim čovekom jer oni su toliko vešti, tehnički, tehnološki napredovali da mogu vrlo precizno da izvode razne operacije, tako da vi sa jedne strane u fabriku vam ulaze sirovine, na drugu izlaze gotovi proizvodi, a da u fabrici nema živog čoveka. Nema potrebe, nema svetla, jer robotima svetlo ne treba, nema grejanja, nema hlađenja. Roboti ne traže ni godišnji odmor, ni bolovanje, ni bilo šta. Ne jedu, ne piju, ne moraju na toalet. Šta će vam čovek? Pri čemu robot to radi preciznije i brže. Molim vas, ova priča od pre godinu dana o tome da je, za sada je bilo reči o trojici, ne znam koliko i sad ima, ljudi kojima je ugrađen čip u mozak, taj prvi koji mu je to ugrađeno, taj čip ugradio ga je robot, nije ga uradio nijedan hirurg, jer čovek, to je toliko preciznost, taj čip imao neki 40-ak, neki nanovlakana, nano je broj 10 na minus 9, znači milijarditi deo metra ili milioniti deo milimetra je to vlakno, vrlo osetljivo, koje je moralo da bude vrlo precizno postavljeno na odgovarajuću stimulativnu tačku u mozgu, da to ljudska ruka ne može da uradi, jednostavno nema tu koncentraciju, mirnoću i preciznost koju ima robot. Molim vas, dakle, to je uradio robot. Znači, robot ima neke mogućnosti koje čovjek nema. Prema tome, šta će vama ljudi ako robot može, evo sad kako se vodi rat, ti spomenuo dronove, pa šta će ti čovjek kad ima veštačka inteligencija, onaj dron ima kameru sa fantastičnom rezolucijom koji može da prepozna na terenu već ono što mu je zadato da traži, da li je to kamion, da li je to tank, tip i model tenka, odgovarajući čovek, da li je to neka zgrada, objekat, da ga prepozna i da tamo istrese svoje bombe ili uperi neki mikrotalas ili šta već. Šta će ti čovek? Drugo, te naprave mogu onda da idu daleko većim brzinama, ubrzanjima, da skreću, da izbegavaju ove odbrambene neke rakete, metke ili šta već, granate, šta se na njih ispaljuje, jer to čovek u avionu ne može. Avion nema tu tehničku mogućnost, niti pilot može da izdrži više od 3G opterećenja, znači ta inercija njegovog tela ne dozvoljava njemu čak i da tehnički avion može, on ne sme jer se prilepi za onu stolicu i njegova težina raste proporcionalno tom ubrzanju. Tako da su to limiti, čovjek uglavnom smeta, pa i ajde, ako ćemo ova putovanja van naše planete do meseca Marsa, pa ako je čovjek u toj letelici, onda mu do Marsa treba 4 godine, jer ne sme da kosmonauti mogu da izdrže do 8G fizički telo njihovo sa svim onim vežbama u centrifugama, ne može preko toga, jer šta znači 8G? Ubrzanje naglo, koje mi osetimo u liftu, naglom kočenju ili ubrzanju automobila ili autobusa. To je 0 i nešto G. Avioni dostižu do 3G, ali to mogu da prežive piloti samo s anti-G odelima koje drže na okupu njihovo tkivo, arterije i vene, jer 3G znači da je njegovo telo 3 puta teže. Prilikom uzletanja ovih svemirskih letelica kosmonauti izdržavaju, doduše vrlo kratko, nekoliko minuta, do 8G, što znači da je on 8 puta teži. Ako on ima 80 kg, on u tom trenutku ima 600, 700, 800 kilograma, molim vas, pa on je zalepljan za onu stolicu, njegovo telo se spljošti, unutrašnji organi trpe pritisak, deformacije koje jednostavno imaju svoju granicu. Dakle, čovjek je smetnja za tako neke stvari. Drugo, robot je jeftiniji u rudniku, kopa, buši, vari one automobile i tako dalje. A mnogi kažu da je tu glavna prednost robota što oni nemaju moralne kočnice.
Nemaju ni moralne kočnice njemu što se stavio zadatak, on to radi. Doduše, prvi zakon robotike Isaka Asimova je bio da robot ne sme da nanese, koji bi trebalo da se donese i ugradi u sve te algoritme, softver, koji njima upravlja, prvi zakon je bio da on ne sme da povredi čoveka. Čekaj, a šta je crna ruka? Koja praktično pokreće Armagedon. Tako da, mislim, ta priča šta bi trebalo je jedno, a drugo, ali opet je suština u tome da o svemu odlučuje čovjek. Dakle, sve to šta veštačka inteligencija radi, evo danas, odnosno nedavno sam pročitao, već je bilo više pokušaja. Veštačka inteligencija je toliko napredovala da već je apsolutno ne teško, nego nemoguće ih kontrolisati šta oni mogu da ostvare i gde se vidi put kojim oni kreću ka nekom osamostaljenju i neovisnosti od tih instrukcija polaznih koji su im dati u tom, da kažemo, inicijalnom algoritmu. Pre 2-3 mjeseca sam pročitao negdje da je dato dve različite firme su, dve veštačke inteligencije, dve softverske kuće su spojile dva ta robota, da razgovaraju. I oni su krenuli da pričaju o nekoj temi na engleskom jeziku. Da bi nakon nekoliko minuta izmislili sami svoj neki jezik i počeli da pričaju nekim tim svojim jezikom, o čemu su pričali, sam Bog zna, ovi to nisu mogli da odgonetnu. Molim vas, dakle, oni poznavajući, imajući tu širinu pristupa, ogromnoj količini informacija u vrlo kratkom intervalu vremena, ogromnom brzinom, to su veoma moćni procesori, oni znači mogu da fingiraju, da simuliraju neke tehničke procese i ono što u laboratorijima mešaju neke tekućine da bi ne znam šta ostvarili, kakav cilj, robot to teorijski može da, odnosno veštačka inteligencija da uradi za nekoliko delića sekunde, da toliko izvrši ti nekih simulacija, kombinacija, šah, pa nema više šanse da vi čovjek sa njima igra šah, nema teorije, zbog limitiranosti broja poteza, mogućih kombinacija, on je ogroman, ali za robota je to mizerno u odnosu na ono što on danas može. To je ta opasnost koja nam preti, jer mi koristeći svu tu naprednu tehnologiju se lišavamo aktivnosti, odnosno sami sebe lišavamo nekih psihofizičkih aktivnosti i fizičkih i duhovnih i praktično sve to atrofira i naše umne i fizičke sposobnosti, a roboti postaju sve napredniji, sve brži, sve savremeniji, tako da najkraće rečeno oni su sve pametniji, a mi sve gluplji. I kako će priče završiti možemo samo da pretpostavimo ako nastavimo ovim putem. Pošto si pomenuo ogroman broj kombinatorika, da li misliš da u jednu kombinatoriku ulazi i to da će se na ovoj paradi, ako ne grešim, 14. jula u Parizu, pokazati sve ono što se sprema za ruski front od strane Europe? Mislim da će se pokazati jedan manji deo, naravno, pa niko neće pokazati, samo će nagovestiti, to će biti manje više formalno. I ta priča o zastrašivanju neprijatelja, prikazivanjem onoga što razplaže, što su bajke za malu decu. Pa mi svi znamo za tehničko-tehnološke mogućnosti, ove savremene tehnologije, za te specijalne službe, satelite koji stvarno mogu i praktično, evo, svi mi imamo svako svoj mobilni telefon, ja ne znam koga sve nema u džepu ili blizu sebe u svojoj sobi, pametni televizor, ovo ili ono, sve su to, gospodo draga, sredstva informisanja onih koje nešto zanima. Prema tome, to je reč o nekom civilnom društvu, ovom nivou običnog, prosječnog čovjeka. Međutim, budite sigurni da sve te službe raspolažu tehnologijom koja je minimum 10 godina ispred svega toga. Tako da te neke tehničko-tehnološke tajne, industrijske tajne, budite sigurni da je tu borba najveća i borba između satelita, ometanja, umanjivanja njihovih mogućnosti, viđenja, dolaženja do informacija, prenošenja tih informacija. To je prava borba koja se zapravo vodi, a ona je stigla do tog nivoa da zapravo
je već dotaknut i taj duhovni aspekt ove stvarnosti, da praktično se ljudima čita ne samo njihove poruke u njihovim telefonima, reči koje su izgovorili i koje naravno prolaze kroz bezbroj servera, filtriraju se po raznoraznim ključevima i kriterijumima i odlaze na odgovarajuća mesta gde se preusmeravaju na čak konkretno ljudsko biće ako je dosegla taj nivo tajnosti, da tako kažem, i interesantnosti da zahteva ljudsku pažnju. Mera te industrijske špijunaže je tolika da i svi dosta toga znaju jedni o drugima, ko gde šta ima, koliko uranijuma, koliko je procenat prečišćenosti, šta mogu, šta ne mogu, ali mnogo toga je ipak obavijeno velom tajnosti, a najgušći veo je vezan za Tesline tehnologije, za skalarnu interferometriju i mislim da je to ono čemu ćemo svedočiti za nekoliko godina, tim nekim tehnologijama koje su za jedan kvantni nivo iznad onoga što se sad koristi, ne podcenjujući ni moći, ni mogućnosti, ni ovih satelita, ni dronova, ni ne znam šta sve i čime raspolažemo, lasera ovoga ili onoga, mikrotalasnih oružja, harpa, drži ne daj, sve je to ono što je već dostupno javnosti, ali opet ponavljam, ono što specijalne službe najspecijalnije imaju, to je barem za 10 godina ispred. A neko, ja kao čovjek koji se bavi tehnikom već bar 50-60 godina sigurno, ne mogu da pustim mašti na volju i ja ne mogu da osmislim šta će biti za 5 godina, imajući u vidu dokle je sad stigla današnja tehnologija, kvantni kompjuteri, veštačka inteligencija i sve to skupa. Ja ne mogu da zamislim šta će biti ovim trendom rasta i napretka za 5, a kamoli za 10 godina. Dakle, siguran sam da ćemo, ono što sam siguran, to je pre svega, to su dinamički hologrami, koji su već demonstrirani u jednoj znatnoj meri, koji omogućuju virtuelne slike, kreacije praktično događaja na nebu, kako mi to kažemo. Očekuješ li tu da se konačno sprovede taj projekat drugog Hristovog dolaska? Pa moguće da će on biti virtualan s jedne strane, jer oni sad mogu da nam prikažu film na nebu koji toliko realno i verno izgleda da vi nemate šanse na bazi svojih čulnih iskustava, pa i nekih mernih, da vidite da se tu radi u jednom virtualnom događaju. A Boga mi, sudeći po Bibliji, moguće i taj stvar. Iako mislim da neće biti još nego za nekoliko desetljeća, sudeći po nekom trendu i tim kosmičkim ciklusima. A to što sad sam se setio onoga što sam je pitao pre podosta vremena, vezano za te kataklizme, one se naravno odvijaju, ali se odvijaju po nekim kosmičkim pravilima i principima. Ja moram reći, umjesto jednog prijatelja koji ne želi da izađe u javnost, ali je jako duboko, kako se to kaže u žargonu, zagazi u tu priču tih trodimenzionalnih stacionarnih talasa i mogućnosti materijalnih događanja zasnovanih na tim suptilnijim energetskim tokovima vezanih za fizička kretanja naših planeta, forme, strukturu orbita, različite ubrzanja koja se tu dešavaju u tim ključnim tačkama, promjene udaljavanja i približavanja i kombinacija Zemlja, Sunce i ostale planete našeg sistema. Čovjek je uspeo da jednostavno predvidi događanja koja su se desila nedavno, to su ovi potresi na Kamčatki, Venezuela, Japan i tako dalje, i koji su bili prilično intenzivni, a koje je on predvideo pre godinu dana, promašio je samo za jedan dan. Tako da hoću da kažem da mnoge stvari su jednostavno predefinisane i predodređene tim normalnim, prirodnim, energetskim tokovima i dešavanjima i zato mislim da je podcijenjena ova astrologija koju su upropastili oni nesretnici koji su to koristili za manipulaciju i ličnu korist. Inače je to jedna veoma visoka i duboka nauka koja mnogo toga može da nam približi i predvidi, iako aj sad da ne zalazimo u tu temu, tačno predvideti neki događaj je nemoguće u budućnosti, jer
moram ponoviti po ko zna koji put da i vreme prema spoznajama Uspenskog, a i nekih drugih istraživača također ima 3 dimenzije. Dakle, ovo linearno vreme koje postoji u našoj nauci, pored 3 dimenzije prostora, je samo jedna od dimenzija vremena nama dostupna putem naših čula i interakcija kojima smo vladali, elektromagnetna, slaba i jaka. No, u suštini postoji još 2, zapravo vreme ima 3 svoje dimenzije, tako da i budući događaji mogu da imaju razne varijacije i forme, a na koje mi možemo da utičemo. Dakle, ono što nam je predviđeno po nekom planu i programu, da ne kažem sudbini ili kako god mi to nazvali, može da se koriguje, može da se izmeni, a ključnu ulogu u tome imamo mi kao ljudi, ali svesna bića koja koriste i te naprednije svoje aspekte, moć i mogućnost kreacije i na tom duhovnom nivou, na tim višim planovima egzistencije kojih smo se mi odrekli, zapravo odrekli smo se komunikacije sa Bogom, kako je naš prijatelj to jednostavnije rekao, mi smo se obezbožili, koliko god mi glumili neke vernike. Nažalost, tome je doprinela i ova nesrećna crkva i njeni čelnici koji su postali kancelarija institucija, kao i sve druge institucije države koje ne rade svoj posao, nego su se transformisale u oblik koji služi ostvarenju ciljeva i interesa onih koji drže upravljačke poluge ove države. Ako ne promenimo kurs kojim se krećemo kao planeta, pošto si rekao da je to stvar koja se može promeniti, kada bi mogla da poleti prva nuklearna bomba? Pa po svemu sudeći to je moguće vrlo brzo. Svi koji misle da je to nemoguće, samo neka pogledaju šta se dešavalo na Epštajnovom ostrvu. Ako neko može da pije krv dece, ako neko može da siluje devojčice od 2 godine, i da ne pričam sad dalje te bljuvotine, ja se izvinjavam, ali to je naša realnost, mi guramo glavu u pesak, okrećemo glavu od svega toga, pravimo se blesave, ili to je nešto što se dešavalo, gospoda draga, 30 godina. U ovoj apsolutnoj stvarnosti u kojoj mi živimo, i kad je isplivalo u javnost, to je nekako zahvaljujući nama, okretanju glave i nekažnjavanju, i to je ono što zapravo je glavni problem ove civilizacije, što i naše države i zemlje nema sankcija. Evo sad da ne idemo i ne vraćamo se u tu priču ko je oslobođen, ko je kažnjen i osuđen, molim vas pa pogledajte, ma to je strašno u kakvoj mi groznoj realnosti živimo, pravimo se blesavi, a u stvari ne vidimo ko vlada i ovom državom i ovom planetom. Najveći šljam, talog ljudi najnižih moralnih ljudskih osobina je isplivao i domogao se tih upravljačkih poluga. Ukoliko se ovo čovečanstvo ne osvesti, a već se osvestilo i ne mora na fizičkom planu ni da pokazuje svoje neslaganje i tako dalje, nekim protestima, demonstracijama, bunama, revolucijama, dovoljno je samo da na tom duhovnom planu da oni sami svojim mislima, svojim stavom, afirmativnim stavom prema aktivnostima, one svetle strane doprinesu, daju svoj lični doprinos na tom duhovnom planu, tom egregoru našeg naroda i vrate mu snagu koju je on imao pre nego što je poginulo ovih valjda 3,5 miliona Srba u Prvom i Drugom svjetskom ratu, ljudi, domaćina, časnih, poštenih, vrednih, koji su dali svoje živote za boljitak, napredak svog naroda i svoje države. Eto, to je jedan od načina. Ja sam siguran da kako se stvari odvijaju, bez obzira na prividnu nadmoć ove tamne strane, jer oni nose bejsbol palice, oni, evo, danas su advokati izdali saopštenje da ne priznaju ovu miliciju koja sa fantomkama i toljagama koje kakvim mlati ljude, koja stvarno nema blage veze sa njihovim osnivačkim aktima i svim tim njihovim dokumentima, šta je njihov posao i zadatak i uloga u ovome društvu. No, kako god bilo, neka oni rade svoj posao, prodali su svoju dušu, premda oni to ne mogu da vide, oni misle da su na pravoj strani, da rade svoj posao. Ne,
oni ne rade posao, oni su upregnuti u kočiju Antihrista i služe ostvarenju ciljeva te mračne strane. No, sve će se to okrenuti, sve će to proći, kao i hiljadama puta do sada. Po mom mišljenju, na bazi onoga što je meni dostupno kao informacija na društvenim mrežama, taj egregor srpskog naroda se obnavlja, ta snaga duhovna, ojačanje i održanje i unapređenje te naše kulture, tradicije, jednog od najstarijih naroda, ove civilizacije koje se gura pod tepih, nastoji se na sve načine da se mi zatremo kao narod, a zapravo kao klica te neke civilizacije koja u sebi nosi tu na neki način oličeno kroz hrišćanstvo uloge čoveka kao najkreativnijeg, najinteligentnijeg bića ovoga kosmosa, koji je sukreator zajedno sa tvorcem, i zato oni koji podržavaju njegov put, njegovu ulogu, bivaju sklanjani, potiskivani, saplitani na sve moguće načine, pa i fizički uništavani. Međutim, tvorac je ipak tvorac, njegovi mehanizmi su svojim automatizmom matrice po kojem su ustrojeni, funkcionišu i na kraju krajeva pobedit će dobro, pobedit će svetlost. Ko preživi, pričat će. Pošto si pominjao i srpski narod, o stanju kod nas smo pričali do sad 100 puta, ali misliš li da će taj naš globalni neprijatelj jednom pokleknuti, a tu pre svega mislim na NATO pakt i na Vatikan? Hoće. To je neminovno. Pa oni su već sad, to se vidi po mnogo čemu, molim vas, Amerika je jednostavno izgubila ovaj rat u Iranu. Ko to ne vidi, ja mu se divim. To koliko su oni uniženi, ako hoćete i ovdje kod nas, molim vas. Pa narod ne zna istinu. To je problem što narod svoje predrasude zasniva na informacijama sa medija kojima veruje. To su institucije i pojedinci, to su naši čelnici, policije, vojske, države, ministri, predsjednik, i kad vi njih slušate, mi smo neko ko jednostavno mora da prihvati stvarnost onakvu kakva ona jeste, pri čemu su oni maksimalno doprineli tome da ta stvarnost bude onakva kakva jeste. Kumanovski sporazum je predvideo nešto sasvim drugo od onoga što je u praksi realizovano 30 godina kasnije. Ništa od ovoga što sada je realno u praksi nije bilo predviđeno tim sporazumom. I tako dalje, da sad ne idemo u tu priču. U svakom slučaju Evropa tone, ona je potpuno izgubila svoju ulogu, niko ju više ne pita ni za šta, nema nikakvih potencijala tehničkih, industrijskih, sve je prešlo na stranu Kine, odnosno Amerike. Evropa jednostavno tone, recesija je već vidljiva, iako oni u tom svom potonuću i izlaz vide u potenciranju tih nekih ratnih aktivnosti, pokušavaju već treći put. Znamo kako je prošao Napoleon, znamo kako je prošao Hitler, pa ja ne znam gde je tim ljudima pamet, istorija je najbolja učiteljica. Ako im nije jasno kako su ovi prošli, neka prelistaju malo knjige istorije i to je zapravo njihova budućnost. Tu nema ništa traga sumnje, tako će i proći. Prema tome Evropa silazi sa scene, Amerika ne može, ona je jedan izuzetno trom mehanizam, veliki, 350 miliona ljudi, ceo jedan kontinent praktično, to je jedna imperija koja je ogromna po svim aspektima, finansijskim, tehnološkim, ovakvim, onakvim, ali nemaju više konkurentnost nikakvu prema Kini, recimo već sada, kamoli za neku godinu. Molim vas, svi ti automobili, u Americi nemate ni jedan voz koji ide 300 km na sat, u Kini ih ima bezbroj, neki idu 600-700 km na sat, oni sad grade voz koji će ići 1000 km na sat, imaju svoju svemirsku stanicu, gde vrše istraživanja i tako dalje.
imaju avione 6. generacije i tako dalje. Dakle, jedan taj tehničko-tehnološki napredak je jednostavno evidentan. Mnogo toga će se promeniti. Mi smo ti koji tu treba da nađemo svoje mesto i naravno da se priklonimo kogod to bio onoj svetloj strani, onoj strani koja je na strani tvorca, kreatora, da ne kažem Boga. Kome je Srbija trenutno priklonjena? Kome je Srbija trenutno? Priklonjena. Svima. Srbija je na usluzi svima. Srbija je zapravo ne postoji ni kao država, ni kao narod. Jednostavno smo izgubili sve atribute nekog suvereniteta u svim oblastima, na svim poljima. Mi smo sluge svakoga onoga kome nešto zatreba na bazi mita i korupcije. Sve je prodano, rasprodano i ako nastavimo tim putem kojim smo do sada išli zadnjih 30 godina, Srbija nema nikakve dileme, po bezbroj parametara Srbija će nestati i kao država i kao narod. Tačka. Ko meni ne vjeruje, neka izvoli prošetati internetom, pa će da vidi da je Srbija u svom zlatnom dobu, koje možete čuti na medijima sa nacionalnom frekvencijom, je zemlja koja je najsiromašnija zemlja Evrope, koja ima 1.800.000 ljudi koji su ispod granice siromaštva, zemlja koja ima najveći broj onkoloških obolenja, a mi pravimo stadion nacionalni, pravimo Expo, ljudi godinama čekaju da dođu na magnetnu rezonansu, pri čemu Srbija svaki dan mora da izdvoji 6 miliona eura za kamate na već dospele, kamate za već uzete kredite. Ponavljam, 6 miliona eura svaki dan su kamate Srbije trenutno na već uzete kredite. Mi dižemo novih 17 milijardi, 18 za Expo, pri čemu jedna magnetna rezonansa donje srednje klase aparat košta svega 250.000 eura. Dakle, svaki dan možda kupimo 10-20 takvih aparata. Svaki dan, ali se to ne radi. Ti sutra ili danas ideš u Zaječar da se diviš onom njihovom stadionu koji ne služi ničemu. Da, taj stadion ja sam baš preko puta tog stadiona, on je zaključan 24 sata, 360 dana godišnje, ali je zanimljivo da ono što služi nečem, a to je jezero koje je na 10 kilometara od Zaječara, smatra se drugim najčistijim u Evropi, je prodano Kinezima. I ono će biti isušeno, verovatno, u narednih. I tako dalje, i tako dalje. Mislim, eksploatacija ovoga našeg prirodnog bogatstva je zaista nezamisliva. Oni koji su dobili jedan rudnik za 340 miliona eura, do sada za ovih 5 godina su ostvarili profit od 30 milijardi eura. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, naša apsolutna stvarnost je vrlo tužna, vrlo ružna, budućnost ne neizvesna, nego vrlo izvesna. Mi ćemo nestati jer smo faktor je negde 1,54, što znači, a minimum je 2,2. Znači, mi nestajemo kao narod. Mortalitet je daleko iznad nataliteta. Mi jednostavno, to što nam dolaze ovi migranti i tako dalje, je jedna priča. Druga priča je da mi bukvalno smo upisali svega 60.000 dece, a pre 5 godina smo upisali 250.000 dece u osnovnu školu. Dakle, to su brojke nepobitne do kojih svako može da dođe i da vidi mi kao narod nestajemo. Nestaje svaki dan po jedan grad srednje veličine i ako nastavimo ovako neće nas biti ni za pod onu jednu tarabićevu šljivu. A šta će biti ako se ne probudimo, a budimo se, ja ponavljam, ja kao veliki optimista, sve više pesimista, postajem sve više i više optimista, jer vidim da su ti mladi ljudi zadržali tu svoju visprenost, pamet, snagu, inteligenciju, hrabrost, da nam svakodnevno i dalje uprkos ovom veoma, kako da kažem, tužnoj svakodnevnici i dalje donose pregršte medalja, da osvajaju nagrade u svim disciplinama i takmičenjima u raznim oblastima nauke, tehnike, pa i društvenih nauka, i zato sam siguran da će na kraju pobediti svetlost i da ćemo mi opstati i da će ta klica koju nosimo u sebi, te vinčanske kulture,
sa genetikom po matrici tvorca opstati i obezbediti prosperitet i napredak ove civilizacije. I njeno održanje koje je za sada malo upitno, ali ja opet verujem u tu mladost, verujem u njihovu snagu, kreativnost i te njihove psihofizičke potencijale. Pa Ljubo molja se da je živ i da vidi ko nam vodi zemlju, kako stojimo ekonomski i na kraju, kao što si rekao, koliko se ljudi rađa, a koliko umire, verovatno bi samo poručio jebi se narode. A tebi, Gorane, hvala kao i uvek na iskrenosti i otvorenosti. Hvala i tebi, Nemanja, da prilici da ukažemo na ono što je naša apsolutna stvarnost, bez obzira na neku virtuelnu stvarnost, taj matriks u kojem živimo, zahvaljujući medijima sa nacionalnom frekvencijom, što je jedna velika bruka i sramota za sve one koji tamo rade i koji podržavaju nešto što je krivo, nakaradno i potpuno suprotno mehanizmu i matrici tvorca. Svako dobro. Poštovani gledaoci, hvala i vama na pažnji. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.